Memo akwa benne Adom TV bedroom health tips so na wotwe mu nyina burning sensation mame famra ho mawo na wate ase ye ne Dr. Dubuaten na kasai adwumakuo no nso nti ene yetimi di nkomo we nyina ye ne a doctor fo nyina di nkomo yi ne do no amu na te ha oni yedi sa nkomo yi na ya hye no nso se bribia endpoint beka bibie na se ho no oya ade na ya ade nso so bia omo record ya na omo hu sebe ya nso be down ho so ti ya hye ase adwuada ne benada ne ye to so bia na wante Monday ni Tuesday ro bo ne tofa na ne de ne ya hwe courses no enso dog ye na se asedanya yo paresthesia na se burning sensation ene ye hwe courses no yo ya ka se paresthesia no a ye kire mu se obi wo a honam dua wote se honam dua ne mu kekaw enya honam ani kekaw okay inside no ye honam ani keka ene ye wotiti a ekọ ene ye honam dua inside each no wo inside and once wo honam hese keka wotiti a still ne nkọ wo hu ade ne wo inside ene ye beka se paresthesia ana wo ho na bibi ne nam honam dua nim wo ho na honam twetwen wo ho na bibi wo tingling sensation wo ho na wo kwa na wo kwa afafa nervous imbalance as the appear wotiko no wo ho na ase wo hunu se ase bibi light bi na shoko honam dua nim ana honam baabi no ewo so ana ase wo honam hyehyew na sa de mi kan nyina na obi e baabi etimba honam dua ni baabi a obu ha etimba ne trim obu etimba na chi obu etimba ne shoulder obu etimba ne sisim ne nan ho ne nsa ho ne nyina no ana na nse kyechew ana se honam yo dududu a ne nyina no e fall within the ana se definition of bibi e beka na say paresthesia na ye kan ye di kan aka say risk factors ni bi ye kan say wo diabetes ya sa ya di we say etimi ba wo so wo bibi e fe say autoimmune conditions arthritis lupus ne sa ya de enyina no a ne nyina no so utimi ikonya sa condition bi enna ye wo bibi wo ha ye beka na say radiculopathy na je say wo de no wo say the omunya compression within their joints what you say it obi wo ha bo say wono de no obi wo spine problem obi ane ne de no bi ane sisi ye obi e fe ne say lumbar spondylosis na je say odo no ne sisi no the end of it no ne de no say no na congestion aba ho so hu eno no timi kofa ba ana obi wo ha e fe say obi bia me wo bibia e fe no say cervical spondylosis eno so timi kofa ba ye obi e be kan say stenosis na just say wo the gap in between the bone within your spine no wo de no katwom eno so timi kofa ba ene ye obi bia be kan say neuropathy neuropathy you can neuropathy no a wo de damages ba wo nerves okay wo nerves na say damage enti obi wa na injury bi na onyaye obi wo a na ne de no because of aging okay and the nerves no damage ni nyina no etimi kofa ade ye fe ne se ahohyehyɛ yade e ba besue enipa da sani ana obi a wanye exercise se wanye exercise no a circulation no moja ni ntimi flow yi ana obi a cholesterol ni extremely high etimi kofa ahohyehyɛ yade e ba besue wo eni nti bebrenu a no bebrenu a ahohyehyɛ no obi yade wo no sciatica ne sa na mani nyina etimi kofa ba so hu ana obi ha ne nerves na se damage cerebrospinal conditions na won kono ba ni nyina na nnuane a yedie srade nnuane ana se abuse of alcohol and drugs se ye nom nsa bebre a omo nom nsa bebre pa no omo no omutimi kokonya bibia fe ne se ahohyehyɛ yade eti yade a we mu nyina no etimi kofa ahohyehyɛ yade ana se by virtue so obi nyini obi nyini ekonanim no eno so kwa so timi kofa ba na ahohyehyɛ yade bi na se obi ewo sa de bi a ene na end point to Homeopathic clinic ene betimi ahwe aboa wo ye o branches ne o ba bi a wo hwe yen no eben wo pa ebi Okumase Accra Tema Takoradi Techiman Eziama ne nyina obi ho fa number yi na yade bi e hawo bia ye ni ho nkomo number ni 0244 86 70 68 0244 86 70 68. That's Dr. Dubuaten na yetene kano freni sisi sabe ya ye freno a obejo so na fi wachecho niema so na fi wahia no na otimi ahwa ma ho ayodin branches ni nyina nso said the walking pepepe ene omo eye ho ade number no screen na se fa the freni sisi o cheno so se nkwa ho den e wo ho a ebe se hia